Mwanchomo rigereria Ogetembe TV na gukwandira ndonsi asore nugusaba kwanenga kwa nyara koba kugutwara ritukurigia erigari Jumapili ntangani kege masomo akoiga o 20 omutinyiro mutangani o January echinga ke mwanchomo rigereria habaibori bagenda tukwariga kurwase chinsemo na boiga borokia na borokigwa bagenda tukwebeka sencherengia yogochia kwiranira chisemi asomutinyi go mutangani umwako yiga guchakira ritukoria ankyo nyarako bakugusangana nche mwanchomo rigerega sekionga chinsa ibira senchera yobo ikirano wetera se namba yaito yes studio rase screen yago na boigo base bari bagotubwatira kurwase chinsemo chionsi ase mitandao Facebook na YouTube twasore live na Getembe TV na bari bonse chinka obutano mutinyi go mutangani na kumanyana mange abarike baito bamangana babere bagosangira kurwase mambiare ngentambe kurwase chinsemo ane munoro gongoriga rogusie county ya Kisii ni county ya Nyamira na bego county chonsi emirongene na isano na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwase nsemo yomo nwe manyerio na bego director Havila Kariri kurwase studio ya kabere na bago chikonkonya chinga kechiga kone kyabunango kumanyotoro ya senchirengia segeka gechi dagekange 30 igachire bosio igotoskare karansoike obana ntuko ikomwede. Karibu sana mwanchomo rigari abone kionga chinsa ibira senchira yobo ikirano togo chaka kurwase county ase eamate mwaka Jackson Makori Monda nigere no muichano maiga yogo saganwa asenka yabo asobot kobogo kira rero nabantu abo batamanyire wikira boniga nigo eamate yo yanyatu kobake go sagano nabantu abo batamanyire bakanyara ko bago nyumba yabo nabo siria eni yo etaramanyekana ekerengo gwikira boniga nigo banyara ko babago esoke na kuroko bori go chia sabaten river sector yo borendi na ndemono kwene kyabunango anko yabare obutuki herine bachikomanya ningo oenegatie gwikirania egakore kigasi bono batebire yamate yabo konyete bwati mo chando nde bwensi na montonde bwensi asebo igo saga no kwabo nigo bono kwabayireire omoichano murikito Brian Nyakundi na ikirana amateyo na bono twarega nero family yo mugaka Jackson Makori Monda mbirerere maiga yo gosaganwa nabantu batamanyiri chinsa cheisato obutuko ubu kiera litko lya rero kolengana no mugaka Jackson nigo abantu abo bachita senka yabo na guchaka kubarwania abwase batagorete mirango yabo nabo igo kubasambera echikoni yabo buna omugaka Jackson akoerera nigo bamenyete no bwamate obuya nabantu abwase bono bakubolia obutuki gokoreka lyo banyare konyora obwene bwabo igotwa chire tunyomba kitu akore kuragera nyisa isa toiga togayiru nabantu tamayete bagasoka turwani kisegi na gotoita to atera kinyomba bagate mirango kitirisa je watosambere chikoni bagatagura ibisumu bichi ngoko bichi ngondi bona utukumeti gati wali usaba ginya sae ose amara igotokonya kyagere nyomba atomete isiko batagura nyomba yonsi bagakora utwali kusaba bara ibo bamintu gake motokonya kende toru nditi jagira maisha ndaiga sekinyore kikanyangira saburkeseni abantu batujere tukubazo famia bono ntumaiti ento tokorata sekinyore keiga bono gakito gusaba bagambi baito batokonya gekwera kinyomba batete bagakora ntubwati kende isikotomenyete ntubwati none kitorari ne kitorebisie ne kindaire nono mwana sukuru nimbwata abana sukuru batatu timbwati njerende abasomeri asiboni ekwera nyomba gere tetakiri kwa gachubuye ekwera timbwati nyomba ngome kinyomba abansambere cyonsi bagakora kuru chikoni asinkora kurugera asimenyete bono nje timbwati njerende gakingo saba barayi baito gaki batokonye tigara baturusi gaki batokonye none ne nyomba ibo twagachere ekwera ndira ntubwati nabankonya tibasengirira abana sukuru gaki timbwati njere Alex Atambo Makori oyole mu muromo munene we familia yo niga gotayabuna abantu abo nigo bachita senka yabo ne mioro amo nebisire abwase bachagete ko batagorera enyomba yabo asamori tanguru kwa Alex Atambo Makori njo mu muromo no Makoriga aba muri abaje tumara kwa batali boke babwate mioro ne chianga babegete chianga chire chi fruit dress babwate mioro ebisire makombe kerege ento mete yo kayarenge chingo twabwate sikogega na chibaru stopakanga gotoitira mabati gotagure nyomba abo bategete goswa nyomba bagoturtamagana gunyomba babwatamagana iskati mesine pagi bagitenero bagotoitamagana bagotoitamagana kabisa entu etuometa so muranguri kere ambaso nyomba babwate byoge vingi baracho gotokuba akia baraibande bonse barense gose sikitutu masaba Nyamira county nere
banje batokonya gakinya tubagoserete batoteye kitogosete tubasaba mabera usininje ntutunye ni tubagoserete batusaba mabera gaki inko ripotori igetaseni kya Getembe kurwa se kinyoro kya Murama kyo kigotoka ime sub location ya Nyangena ime ye bunge ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira ilitariane Brian Nyakundi. Memano murikito Brian Nyakundi no roboti rwa senchera wikirano kurwa se county yo ya Nyamira bunge ya Kitutu Masaba togos kabosyo mwancho muriga ya bosyo bukugoro weche skuru au ana bego korenra kwa masomo asechi skuru echogo cha credit kolia ankyo nigo abaibori baganda tagwesokera kurwa ebirangere byabo kubwatakana nemero biro hibaganda takoneka yo koneka una abarko babo ngwikirana bara asechi skuru asenchera rengia nigo baganda takuru kuboria gochia serikali namono gwetera se wizara ye chisemi henyara ko bage koneka unango ikiraniro kubeka magacho hanemono asibirasi bya CBC anamono kirasi ya grade ya kyanda hayo kagere gocha kase enchera ya bene omutyonyo yoiga bose ekalenda ya masomo yo mutyonyo yoiga nigo bona beburi ago bogo banyarko bago kwandra okokonga kubugima okukwerera bange babo gutora chinga gichi gwikirania kubaikirania abana babo asechi school. Final minutes of winding up and we are expecting to finish by Sunday. It has not been easy. As you know, we have to build or construct 52 classes in Limuru, and by this weekend they will all be ready. We had a shortage of about 8 or so, and those are the schools that are not getting new classes. We have plans to use the existing classrooms that are available. Kama wamejaribu sana kwa sababu unajua imefanywa within 1 month's time. Hiyo kazi yote mpaka finishing wamejaribu sana. At 92% complete. We have already commissioned a few, and by the end of next week we will be done with all the classrooms in phase 2. We don't have enough books. Maybe the government could look into that. It has not been very easy for many of us, and therefore in such a time many of the parents are constrained, but however we still have to meet the obligation to make sure that our children go back to school and with the right uniform. The prices are also a bit high this year as compared to the previous years. Some suppliers are taking advantage of the situation, and you can see they are hiking prices. There's the rush for everybody wants to get the uniforms, and then in other stores you find that there is a scarcity of the items you buy. When you try to buy these books early, maybe before Christmas, they are cheaper. But because everybody is looking for them now, the prices are a little bit higher. And I think the bookshops are trying to make a kill out of it because this is the only opportunity where at the beginning of the year they have to sell. Yeah. Hakuna form 1s this year. So sisi kama wenye wanauza uniforms, turn up imekuwa chini kabisa kwa sababu form 1s hawako Kenya mzima. Sasa tunauza tu kawaida ya watoto kurudi shule tamli hiyo, na hiyo sio kawaida. Sasa imefanya hatujauza vile huwa tunauza, lakini wazazi pia wanalea kwa upande wa pesa. Mancho murigaria na manga kagere ko nekiwa rituko ria ankyo anemono ase eike gakubwatakana no kwerenera kwa masomo ase chiskuru na bega borkiwa abuo pakagere go cha kwerenera amasoma yo ase chiskuru echurituko ria ankyo ase meroberio yaito ase nchira ya bene anemono muroberio bwetu ani Getembe na bego ekyonga chinsa isano na ibere chinsa 10 na bego chinsa ibere na inye chiobo tukobwa ankyo ntochiko kumanya ase nchira yobo ikirano ariarache ko bahaga ko nekiwa go cha rituko ria ankyo na bego eikega engima kubwatakana nase ensemeyo ye chisemi togos kabosyo bono mwancho morigeria muraibwensi ya Kenya omoske William Ruto ritukoria rero nigo aikirana ase ekanisa osemisa yo gwakambu ya mono ya chirenta mo chikanisa korwa ase county ya Elgeyo Marakwet na bego West Pokot asumuraibwense hanyara ko bakago kwandra hande mone sector yoborendi ase chinseme icho chabere chikwene kibosagani no bwetugo asama tukamaiga na boigo kwene kyo ogosiria kwa magima kwa bananchi korwa ase chinseme icho no kuboro koborendi ase meroberi ya magendra na bono obokoreri bwa serikali botaranyara ko babo gwikirana ase nchirengia muraibwense nigo bono arire ira yo gochia kwene kenachi bwaterana na baraibonsi na bego sector chonsi anamono chiricho borendi go chikwane kya una ensemeyo anamono ya Kerio Valley ne chikonyana ko bage kwane kyo marembasa matukaribos enda likizo, wengi wao hata wamepoteza maisha yao wakidefend area hii kwa askari wetu
viongozi wetu wa provincial administration wote, mimi nataka niseme asante sana. And that is why we have come here. Tumekuja hapa kuanza safari hii ya mwaka wa 2025 hapa mahali ya Tot, tukishukuru Mungu kwa yale mengi ametutendea. We've come here to celebrate the success of our country, the success of our peace initiatives. Sio amani peke yake katika sehemu hii ya Kerio Valley. Pia sehemu nyingi za Kenya tumepigana vita na wahalifu, tumepigana vita na magaidi, tumepigana vita ya wale wote terrorists, na tumepigana vita na bandits. Na leo nchi kwa kiasi kikubwa, pengine 70% kuelekea 80% imetulia, na tunamshukuru Mungu. Hapo sehemu kidogo imebaki. Nataka niwaambie Wakenya tuwe na imani. Roma haikujengwa siku moja. Kwa hatua tutakomboa nchi yetu na tuwe na amani kila sehemu. Wanchumurigida somo igo yoyo nigo egatia bajumbe kurwa ase obomo bwa Kenya Kwanza nigo banyarko bagwesoke na barabo na komusaba murabwensi ya Kenya Muske William Ruto anyarko bagakubeka emiroberio yogo chia konekia abuna nemono ngwikiraniare obokoreri boro byago chia 7 ase okubagikiria bari babere bakomoche emiroberio ya serikali bakorogwa mu mujumbe bwe bunge ya Tiati Mheshimiwa Willy Kamket no mujumbe bwe bunge ya Kapseret Mheshimiwa Oscar Sudi nigo bono baruro komocha gochia segatia barai bari babere bakomoche emiroberio ya serikali ya Kenya Kwanza sebono baba sabire banyarko babago koraigo asenchirere ya maskani abego cha konekia buna omorembe no chikonekia wasegati ya bananchi. Na ndio kiongozi wao ni former deputy president mwenye alikuwa anapanga kupindua serikali. Sasa hiyo group, wacha niwaambie, we have no time for you. Kenyans have no time for you. Na rais, usiogope. Hiyo watu wakileta ya kisirani, kamata. Kwani iko nini? Watafanya nini? Kipchumba Sudi. Kumbe akakuwa Kipchumba Murkomen. Tena juzi nimesikia tena nilikuwa nategea ukasema tena Kipchumba Murkomen. Sasa wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Lazima inji yote inaongozwa na katiba na heshima. Si ni kweli? Yeah. Na mtu asikutisha rais. Unajua mimi nasikia naona yule mtu tulivuguze bana anaongea hapo. Mwingine anasema sijui nini hapo. Mai kuona inji yenye mtu anaenda ta mmoja. Hakuna hiyo. Wataruka juu chini. Lakini mambo itakuwa sawa. Itabadilisha area hii. Hata hii mambo ya amani, ukosefu ya amani tunaongelea, watu wataingia kwa biashara, barabara itakuwa sawa sawa. So kutoka Parpelo kupitia Tot mpaka Marich, tunataka hiyo barabara inyoroshwe, alafu sasa Manchumuriria bwiga somo yogoyo niga abara yabukuru ase enseme yubanyara koba bagwesoke na kumwakira mbya muno muraibwense ase okomochora Mheshimiwa Kipchumba Murkomen koba umwaziri oteneta mangana yoborendi bwaime yense mwanchumurikira kono tokuika omwerio ase kionga chinsa ibere enchira yobo ikirano ase enseme ntangani to skare tokore mutumo komokego ase studio ya kabere tokore na ase kionga chinsa ibere ensemo ya kabere ninchiko nyako baginko gendra gokumanya amange. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab,
Spacious, modern classrooms for comfort and focus. Top qualified teachers certified by the Ministry of Education. Expansive playgrounds to nurture co-curricular talents. A safe, modern boarding facility, ministry compliant. Reliable, modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Getemba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabu atichisi grudge anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas. Egoki asokochora satellite ya Zouk tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka guse asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyolere umutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale asirigulirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyolera Zouk Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyolera Zouk Smart Plus Package na chishilingi elibweyemo na 99 niko okwenyolera Zouk Classic Package nabo igo elibweyemo chimisano na 99 asekera umutenyi enyolere Zouk Premium Package. Nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na toeva enyolere TV ya unampeya Getembe Television Network ase channel ya number 33 ase package chiga okora kwenyolera Zouk decoder tara asinsa mchiricha Geo Soul Enterprise Masimba Plaza Building wasena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asebara ya Kisii Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja wasebwa kesi migwetra se number 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zouk life got better. Getemba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Karibu sana mwancho murigeria na ndembe mana soko gendra gosangana intwe yenensemo ya kabire yekionga chinsabira senchira yobo ikirana toko gendra kwemanya nabono mokonyi bumuraibu ensi akanya mukoro muske Rigathi Gachagua niganya reko bakagwe soke na kogendra kogikire meroberio ye serikali hande mono ko yemoche serikali ya Kenya Kwanza asogotaikirania oburendi buribo isaini gochiase abananchi Mheshimiwa Gachagua nigobono amochire okwiranirwa wekiombe kya mungiki ase chinsemo cha Mount Kenya egento bona atebire ni abananchi kurwase chinsemo chyo banyarko babago saganwa na konya mabo ase chinchira chobo tukano egento bono aburire abajumbe bari bakubwatirana amo na siasa chae banyarko bakone kebunanko bekabare osenko bekabare augwetia kwa machiko ase bunge na nebunenchiremo yogo chigo chake obutuki kubwatikana ne kyombekyo ase chinkwana chagashagwa agotabangani go gekonyoro kwego koboko kurwa ase serikali erindege chiko igorwa ama mocho ase kyombekeri kegotagarra obwene bwa mwanya bantu kia ICC. Tungetaka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed
come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi, akaambiwa ude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, Father, descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money for dowry, collected money kwa duka. They caused chaos in this region. Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship Manchumo rigereria musike gashagwa nigarenge ko yakwana iga asaikira na semisa AMM county ya Nyeri naboigo asensemo ya Kamuma ngembere nota se county ya Embu nigo mokonyi bo muraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki neranya rakoba kago ikirana se chinsemecho asemisa yogwa kambu ya mono hasanya rakoba kago esoke na kuruko bole go cha sabarai anamono kurasa rugongoro kwenekia unango chabaramo na kubwatira na bunencheremo yogo chigo ikirania amagendro nigati yababwatani bari banya rakoba bakomokobo mokonyi bo muraibwense ka chinsemecho igati abajumbe kurwa se serikali ya Kenya kwanza nigo boigo ba esokire na komochia umuskeri gadi gashagwa asokubabura amaskani gati baribande kurwa sorgongoro aniga go charitukerimo maiga yo mokonyi bumuraibwenso mukuru musikeri gadi gashagwa komochia egati y'abajumbe naboigo abaraibe serikali ye county ya Embu hasogotaikrania emirobirire miyana boigo bakori buyago cha 7 naboigo hasogotakeriogi kubwatikana negati ya abasaye abo babere bagochero na gusira ase chinchira chobo tukanukuru ase chinsemecho. Wewe ukiangalia sijui kama ukirusha macho iko mjinga unaopa. Can you see any fool here? Because we are the ones who gave this man the mandate to do what he does in parliament. Kwa hivyo sisi tusikuje kutukanwa. We are the people. This is our constituency. This is our society. This is our government. Na hatutatishwa na mtu. Mtu anasimama anasema serikali haijafanya chochote. Na yeye mwenyewe yuko hapo anajua wakati tuliingia bei ya unga ilikuwa 230. Hao ndo walipanga kwa budget kwa serikali wakatuletea tukapitisha tukapunguza bei ya fertilizer kutoka shilingi 6,500 mpaka shilingi 2,500. Na yeye yako hapo anasema hakuna kitu inafanyika. Yeye amekuwa hapo wakati tumeandika walimu zaidi ya walimu 56,000 na saa hizi tumeandika walimu wengine 20,000 na yeye yuko hapo anasema hakuna kazi serikali imefanya. Sasa wacha niwaulize, huyu mtu ni mtu muungwana kweli? Kama tutapiga siasa muhula wote miaka 5 ama tutafanya kazi? Nyinyi mnataka tufanye siasa ama tufanye kazi? Si wakati wa siasa uliisha. Siasa itakuja 2027. Kwa wakati huu tuko na rais mmoja ambaye anaitwa Dr. William Samoei Ruto. Kama serikali tulikuwa tunahitaji mtu atamsaidia rais. Na ndio kwa maana yule mwingine tulimwambia wewe umefanya nusu, toka. Yule ambaye Mungu alikuwa amepangia hii kiti sasa wacha ingie atembeze Kenya iende mbele. Mmesikia vile ile kazi anafanyanga kule bunge kwa niaba yenu na wakiwa na huyo Senator Mundigi. That is how leaders should do when you know there is a problem about Muguka in Embu and Mbere. You go to the National Assembly, you look for the president, you look for other solutions, get a solution for your people. Sio kama tunaelewana.
So mimi nimeona watu wengine hapa wanajaribu kutufunza kazi. Sisi tunajua kazi yetu. We are very clear. We know what the job is. Tos kabose mwancho murigaria maiga yomurai kwa barabanga se bunge enene Mheshimiwa Kimani Ichung'wah komochomo governor we county ya Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya huyo chorre nse kiama gya DAPK kubwatikana nogocherwa kwa basae nogosira se chinchira chobo tutukano asomiga wa matanga boko mwenya mamu abo monogari we bunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula niko bana baraikuru se kiama gya DAPK banyariko babagwe soke na komoche chinkwa na che Ichung'wah asebono batebire mugavana onyatuko bakago chorwa nabantu be county ya Trans Nzoia abiko nabwente konyariko bagakwewa amaskani aye asebono baroko bolia gochia se serikali enyariko bagekwane kenga yabikire emiroberio yuko chokobanekeria oborendi abananchi bonsi. Iwa vizuri William Ruto alikuwa kwa serikali iliyokwisha, the one Kimani Ichung'wah was referring to. William Ruto was there as deputy president, na kama iko watu walikuwa abducted na kuwawa akiwa naibu wa rais, yeye pamoja na rais wakati huo ndio wangejibu. In fact, Natembeya was a mere administrator ambaye alikuwa kwa region hapa. He was not anywhere. He was not the DCI. He was not the Inspector General. He was not Deputy President or Cabinet Secretary for Interior. He was a low-key officer in the region, just a regional commissioner. So yeye tunaweza kumsamehe. Lakini mtu kama Waluke remember how he got away with that court case. So lazima angekuwa naozea jela. So lazima aongee hivyo thinking that is pleasing the president. And that is the tragedy of Bungoma. The quality of leadership we are having in Bungoma is a shame. It is embarrassing. Of my colleagues, wenzetu hapa, Kimani Ichung'wah, fanya kazi yako. Yes. Wachana na watu wengine, matusi hiyo umekuwa ukifanya hii muda yote, lazima itafika kikomo. Yes. Na hivi nujue Kenya kwanza inaenda kukwisha. Yes. Kenya kwanza ikikwisha, you will answer these things you have been talking about, all the things you have been doing, lazima. Tos kabose mwancho murigaria sogokora bono niko murikito Sam Miyenda anyariko baga kwaligania oroboti kubwatikana na marieta hari omurai bwense ya Kenya Muske William Ruto anyariko baga koegwa asendemo na sensemo yemitandao na ase emeyega au kubwatikana no bokoreri obobe kubura ase serikali ya Kenya kwanza obwabere bokwane kwa kurengana ni chinkwana chaba na inchi Sam Miyenda ni ganyariko baga koligeria egati ya marieta hari anemono ayabwangoiga ayune abomurai bwense ya Kenya Muske William Ruto mwenyene hanyariko bagako ya kwandra asegati y'abananchi babere bagwesokia na korokia ogutaga kwabo asechinjira cyogomoroka marieta yoroboti urega asenchira yobekera Gorwa Zakayo gwekera Kasongo Sabari ya Dr. William Ruto murayo gatano gwense ya Kenya yabeire ntambe obaire omurayo bakirwa marieta mange kubwatekana nembu yaye. Tutakuwa na watu wengi ambao hawaoni mahali tunaenda, lakini baadaye watakuja kuelewa where we are going. Sindio? So I have absolutely no issue with whatever is being said left, right and center. My focus is to make sure that we change our country. Uhuru Kenyatta akamoroka tangatanga kerarenge omukonyo ye asengencho yenaro yaye yogwetana na gukora campaign kerara kurigia oborai bwense. Hii kijana anaitwa Ruto, unajua kila weekend anatangatanga kila pahali. Atakuwa anapitia hizi machorochoro, akiona kuna kitu inaenda kona mumwambie. Zakayo ni garengo murusie bango buna ebukwencheni ekototebe. Zakayo ndiririe tegeni asaba Kenya kubwatukana no komente bango abakenya bange bakarorambuya bamubake Zakayo erieta nonyana bahariganetie. See, if I am called Zakayo, yeah, because I have explained to the people of Kenya that the option we have is if we continue borrowing, we will go down the cliff. If that is what is going to take Kenya to be saved from a debt default, I don't mind being called Zakayo, because it is a sacrifice worth making. Nabii kurenderiro rionka iria ruete, yani
omobani. Dr. Ruto niga korokana koba omonto bwanjete Nyasaye gwikera goteba ere niga chorire na Nyasaye erieteri ni gori achete kubwatukana no gutwara embu yo gutarira chikanisa na kurwa esadaka yaye. Ruto niga anjete kwegerera ebitambe krobia bya magendero kagotumia lingana lya Nyasaye. Unajua askofu, mimi kama msomi wa Biblia, ukisoma katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 9, mstari wa Korinto wa kwanza 9, ile katika mstari wa nafikiri 19 inasema I became a Jew so that the Jews could come along. And more importantly, kama Nehemia angesikia Sanballat na Tobias, ukuta wa Jerusalem haingejengwa. Kwa sababu kuna Tobias, wengi wanasema hata hii mpango ya housing haina maana, hata hii mpango ya kuzalisha chakula haina maana. Gwikira ewiki egocha tutahakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha. Kobeka turechi bilioni 5 kwagacha egetieke twabekire ensemo chibesa kwagacha echireye gwikira umutionyo 10. Hawa vijana wetu wengi wanahangaika, wana ajira, tutapanga mpaka wawe na ajira. Mangana ataliane kurende na ya William Ruto igo amanyekaine buna kutenga kuhakikisha asenaro yaye yukurwa chira chinyinge. Nitajenga daraja, nitawajengea shule, nitaleta umeme, nichagueni mimi. Nitajenga daraja, nitawajengea shule, nitaleta umeme, nichagueni mimi. Ngakia yamo Ali Hassan Jo na mubagete promise after promise kurende Johorero no muwaziri yare tobeka siasa nkoroime. Anaitwa ule bwana wa mapromise. Hata namtafuta na jamaa aliimba nyimbo inaitwa Party After Party. Mnajua hiyo? Nataka nimwombe abadilishe, amtengenezee nyimbo ambayo inasema Promise After Promise. Promise After Promise After Promise After Promise After Promise. Kaunda uongo man aliyetarinde nkairiro ligo seria rwete kubwatikana no gwancha chisutu chechi kaunda abakenya bakamubwatani no moterio yo mokuru wa Kongo, yani Kanda Bongoman. Dibagerio bakamubaka Kaunda uongo man asengenjo yechira chia sargo ikarana korengana n'abakenya. Flying Man Dr. Ruto na twara chisabari sana kurende kagoria jenzi nkia mobeka inkabuna mwaronde bwensi oreiburu obaire omurayi ochiri chinse chisi komono asege kegeke na abo mutali kurende rero iga taratwara taro nyinge nagendete korosi serikali ya broad based. Sema wacha nitengeneze serikali kubwa, ndio kila mtu akuja hapa ndio tuulizane maswali. Hii madeni tulipe pamoja, si ndio? Yes, kwa sababu nisiitwe Sakayo peke yangu, ni kila mtu akuja akuwe Sakayo hapa, ndio kila mtu sasa tulipe hii madeni. Tokorere Kasongo bono. Kasongo no goterere ne bandi ya Super Mazembe ekeroba chiete korra mugisangyo bo tibamonyora bagatera ogotererio bamunyoringa omurugyo ya namuganetie kurende Kasongo ndirire tegeni ya saba Kenya oyo William Ruto umuraibwenso tero kuya korengana na William Ruto story Kasongo Sakayo sijui hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea, so hiyo Kasongo tuendelee naye. Ile ya Sakayo pia si mbaya kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Sakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe uchakuwa Sakayo utatembelewa na Mungu namna gani? Nchenkoro kwa Sam Mienda. Nichagueni mimi, nitajenga daraja. Mancho murigeria murikito Sam Miyendaga gwo norobotiro senchira yoboikani ukurigeria esabari yomurabwensi ya Kenya muskula murutanya rekoba gakone kiasi igeka kiobraibwaye ase siasa sanyorre asokwegwa igati ya Marieta au chideka chabutokire 32 na ibere igoro yechinsa ibere chi abono botuko no tuikomwere bwekionga chinsa ibere senchira yoboikano
gwakira mbuya mana sogo sanga na into kurutoga chagete gwikira boniga na boiga bari kibaito bamangana abanyara kwene cyaiga gwikira na rase nchirengia na barabutoko bakira mbuya mana Wilson Makori kurwa sense moyo mono bemanyerio Director Havila Kariri kuru studio akabere oyonkonya kwene kyamero gine chibicha ngocha rase nchirengia nchenkoro kwa Clinton Ndigi kendra gutware marwa bento erna bego ko kendra kwegokya nemero biria gendrete ya Getembe TV.